Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Scott TV Show, turasuje aho muherereye mwese, tubifuriza umugoroba mwiza ndetse naho tubifuriza igitondo cyiza. Tugusaba wowe utarakora subscribe kuri Scott TV Show tagusanga uyikore kugira ngo n'ubundi uzazubona ibiganiro byacu ku gihe. Numwanya wacu makuru twiye kubagezaho tubabwira hirya no hino uko byifashe. Nk'ibisanzwe dusanzwe tubabwira amakuru yo muri Ho Plateau, imisozi miremire ndetse no mishasha hirya no hino ndetse no mu bihugu by'abaturanyi, aho tugenda tubabwira tubakonjoreraho tubabwira uko hiriwe abaturage ko bameze hirya no hino. Amakuru yacu turaza kuyahera mu misozi miremire, turahera mu Minembwe nk'ibisanzwe, turahera mu Minembwe tumenye uko abaturage biriwe no mu nkengero zaho, ndetse tuze kuza Rugezi, Mikenke, tuze kuza muco hagati tuvuge Endondo ya Bijombo, aho hose tuza kuhavuga, ndetse na Uvira aho turavuga uko byifashe. Reka tuvuge amakuru uko byifashe mu Minembwe. Abaturage biriwe neza, abaturage biriwe mu mirimo itandukanye, biriwe neza bashimana, biriwe mu guhinga bahengutse bameze neza, abiriwe mu nka nabo batahutse neza, mu by'ukuri bashimana ko hari agahenge. Nubwo abaturage bari babwiwe ko hari drone iri kuzerera mu kirere ca Minembwe ndetse n'ahandi hatandukanye, ariko kugeza ubu ngubu drone mu by'ukuri nta kintu iri gukora, nta kintu irafata, ariko biri kuvuga ko hari drone iri kuzerera mu kirere cyane cyane cya Minembwe ndetse na Rugezi, kandi biravuga ko itari kure, nubwo iri gusa nkaho itari kugaragara, ikagaragara ko igasubirayo, ariko biri kuvuga ko itari kure. N'ubundi nuko hari information iri gushaka kugira ngo igire yakora ikintu kibi. Murabizi ko hari ejo bagerageje kugira ngo bashakishe uburyo barasa drone muri Rugezi ndetse n'ahandi hatandukanye, ariko birabananira. Bashakisha uburyo bashaka nimero z'aba Chief Escort z'abayobozi nka Charles Sematama ndetse n'abandi bayobozi bakomeye, babinyujije ku mugabo bita Ntigonza, ashakisha uburyo yashaka nimero z'aba Chief Escort. Uwo yazisabye abimfura abwira abarwanashaka, ahamagara abarwanashaka bari mu misozi miremire, ababwira ko bagomba kuba bari tayari, bagomba gufunga amatelefone, bakaba maso, kuko umwanzi ntasinziriye. Umwanzi icyo ashaka ni ukurimbura abarwanashaka, ni ukurimbura ubwoko. Rero niko n'ubundi kugira ngo babise babigenza gutyo, baba maso, ibikoresho byose ibiri electronique barabifunga. Umwanzi abafasha ubusa, ariko gahunda n'ubundi ni kugira ngo bakomeze bohereze drone, kuko urugamba rw'amasasu rwabananiye, urugamba rw'amagambo rwarabananiye, urugamba strategy zose zishoboka zose zo hasi zarabananiye. Basigariye kugira ngo bagerageze urugamba rwo gukoresha drone, kandi drone zikaza ari nyinshi. Haba twamenye ko hari drone zahanutse zivuye Kalemi, zahanutse muri Tanganyika, zahanutse kuwa gatandatu. Ane makuru twabashe kumenya, nubwo tutayababwiye, ariko hari drone zibiri zaguye muri hariya muri Tanganyika, ngo zabuze controle, abazi kontrolaga babuze uburyo, ikoranabuhanga ryarabuze, n'ubundi zigwa muri Tanganyika. Ane makuru twabashe kumenya. Ariko rero mu Minembwe abaturage niyo mpungenge bafite kugira ngo baba bakwisanzura. Ni gahunda iyi drone ifite yo kugira ngo ibuze abaturage umutekano hirya no hino, ari Minembwe centre, ari n'uri mihano yose ikikije Minembwe yose. Murabizi ko kugeza ubu mihano yose itekanye, gusa ntibatekanije 100%, ariko kugeza ubu ngubu abaturage bararyama bagasinzira, abaturage barahinga neza, abaturage batembera uko bashaka mu mihana yose itandukanye, kandi bakageza amasaha bashaka aracuruza. Rero kugeza ubu ngubu mu Minembwe icyo twavugaho nuko hakimeze neza, abarwanashaka barinze umutekano w'abaturage hari mu Minembwe, ndetse muri rusange
ari abasaza, ari abakecuru, ari abanyeshuri, mu by'ukuri ibintu byose biragenda neza. Ni nk'ahandi twavuga ko ubuzima ari ubusanzwe. Ari Rugezi kugeza ubu ngubu abaturage barameze neza, ari abungeri, abarwanashyaka, mu by'ukuri kugeza ubu ngubu abarwanashyaka bameze neza, bahagaze neza, bafite ibikoresho. Mureke tubabwize ukuri, abarwanashyaka bafite ibikoresho kandi ni benshi. Abarwanashyaka ni benshi, bafite ibikoresho bihagije, ndetse hari n'ibindi bagemuriwe ejo bundi, abagiye babidisitiribiwa ahantu henshi hatandukanye, hari ibirindiro bya Twirwaneho, kuko amakuru twabashe kumenya nuko ibyo bikoresho bashobora kubikoresha hafi imyaka 2 bitarashira, kuko ni byinshi cyane. Kugeza ubu FARDC n'abazarendo n'ingabo z'abarundi bakiyabarira, bicuza uburyo banyazwe, bagiye mu gihombo cy'intwaro zikomeye cyane, intwaro zikomeye, amasasu ndetse n'ibindi bitandukanye. Babakuyeho ibiryo, kugeza ubu ngubu Twirwaneho imeze neza cyane, hejuru ku bintu by'ibiribwa bameze neza cyane, kuko basanze imitsima basanze bagiye kurya barayibatesha, bakuraho ubucafu baje kwa Setani. Rero n'ubu ngubu abacyari mu biriyo, abaturage ari abaturage ba Uvira, abaturage ba Fizi, Harabaraka, ahandi hatandukanye hose, nta hantu na hamwe hatagiye hatakaza umuntu wabo. Kugeza ubu ngubu baracyarimo bakurikiriyo, ni benshi cyane, usibye ko abenshi batabashije kubageraho izi ntumbi zabo ngo bazifate, kuko sibo bahakontorora. Twirwaneho ni kontorora hara muri Rwisankuku. Ariko kugeza ubu ngubu tuvuze muri Rugezi, umutekano wose uri tayari, abarwanashyaka bameze neza, nta kibazo. Gusa icyo twababwira ni uko baba maso, kiriya kibazo cya drone batakigomwo, kuko nicyo bashaka. Twababwira ko bazimye amatelefone yabo. Drone icyo yifuza nuko yahekura ubwoko, yakuraho abayobozi bakomeye ndetse n'abasirikari basanzwe. Rero tukaba tubwira Twirwaneho M23, mube maso, ibyo mukora byose mubikore muri maso, kugira ngo umwanzi atazaca muri humye akagira nabi ingabo za Twirwaneho. Kugeza ubu ngubu baracyatekanye, ni amahoro rwose. Amakuru ndetse za Rwisankuku, ubu ngubu Twirwaneho niyo ihari. Mu Rwisankuku Twirwaneho niyo ihari, niyo yidegembya, iragenda. Basanze icyo bavuga gusa ngo nuko mu Rwisankuku ubu ngubu ngo hari imbeho cyane, ngo ni akarere gafite ubukonje bwinshi cyane, ariko ahantu hose barakabye. Mu Rwisankuku ubu ngubu hameze neza, hari ikirere cyiza. Twirwaneho niho hakontorora, Twirwaneho iratembera uko wishakiye. Ikirere mu by'ukuri hameze neza, niko twavuga. Abarwanashyaka mu Rwisankuku bamerewe neza mu buryo bushoboka byose. Mwabonye icyo bakoze hariya mu Rwisankuku, biraro mbiri hari hose Twirwaneho niho hakontorora. Aho itari ni hariya kuri point 0, naho kutahaba ni ubushake bwabo. Bari bahageze kuri antenne ya Vodacom, ariko kubera bafite strategy bakoresha, bafite uburyo wari system bakoresha, niyo mpamvu bahavuye kugira ngo bapange ibindi bizagende neza. Ari kugeza ubu ngubu ari FARDC nta iri hariya point 0, bari inyuma cyane. Ariko kugeza ubu ngubu Rwisankuku hariya biraro mbiri ndetse na Mikenke, aho hose Twirwaneho niho hakontorora. Kugeza ubu ngubu abaturage bameze neza rwose, baraje baraseha ibikoresho, barabiseha rwose byinshi cyane, mu buryo byabananiye bakaza bagenda bagasubiramo inshuro 2 kubera ubwinshi, kandi imbunda zikomeye cyane. Ndanya niyo umurwanashyaka bamuha imbunda 30 n'ubundi zasigara kubera ubwinshi. Rero icyo twavuga gusa mu Rwisankuku ubu ngubu haratekanye. Twirwaneho niho hakontorora na biraro mbiri na Mikenke. Andi makuru twabashije kumenya nuko Igasiro hari inka zigera muri 60 zanyazwe
n'abazarendo, inka zirenga 60 zanyazwe n'abazarendo, ariko hari amakuru twabashe kumenya nuko ngo babashije kugarura inka 30. Igasiro ni mu bice bya Mibunda. Izo nka mu by'ukuri ni ibintu biteye nta wamenya uburyo twabivugamo, kuko kumenya uburyo izi nka zageze hano Igasiro ntibyumvikana, kuko n'ahantu inka zitageraga, n'ahantu abarwanashaka batageraga, niho umwanzi yakundaga n'ubundi yazaga akahagera. Ni mu bice umwanzi yageraga cyane ahagera, ariko kugeza ubu ngubu turamenya uburyo inka zageze hariya Igasiro, bakaja kuragira inka hariya. Mu by'ukuri habayemo uburangare bukomeye cyane, kubera ko hano nta nka zahageraga, ariko uyu munsi zikaba zahageze zikagenda. Ariko kubw'amahirwe n'undi twabyita ko ari amahirwe, bakabasha kugarura inka 30. Ariko mu by'ukuri turashima Imana ko izo ngizo zagarutse. Ariko kugeza ubu ngubu twirwaneho yazikurikiye igarura 30, izindi zisanga zagiye. Ngaye nguko Igasiro twabashe kumenya. Abarundi bari hariya mu mikarati, ndetse n'utundi duce dutandukanye, za Kabara, za n'undi muri abice bya Kamombo, za Nyamara, ndetse kuri Kangwe, n'ahantu henshi cyane abarundi bari mu duce dutandukanye. N'ubundi ya migambi yabo yo gucura gahunda yo kugira ngo batere ibitero kubarwanashaka, ariko twirwanaho yaberetse isomo. Nubwo bigira nkana, ariko n'ubundi izabereka, kandi izabereka n'ibibesha bakagira icyo bakora, bazabereka. Indondabijombo biriwe neza, abaturage barashima Imana, baracyari kumwe n'ingabo z'abarundi hariya mu mihana. Murabizi ko amaka y'abarundi ari hariya mu mihana, bari kumwe n'abarundi n'abaturage baravangavanze. Mu by'ukuri ni ikintu kibangamiye abaturage bari muri ya mihana y'ibijombo. Dusaba ko ziriya ngabo z'Uburundi ziva mu mihana y'abaturage bakaje kugenga ahandi mu misozi, ko atari mu mihana y'abaturage. Ngaye uko bimeze, isoko y'akazi rimwe yaremye yahariya mu Mitamba, yaremye nubwo itarimwe abantu benshi, ariko yaremye. Ndetse n'andi hatandukanye Rurambo, abaturage bameze neza, bashima Imana kugeza ubu ngubu. Amandi makuru twabashe nuko hari umujenerali witwa John Chibangu ngo yabaye arrest cyangwa yabaye arrested. Abaye n'ubundi umujenerali wa 29 ufunzwe na Kisekedi. Uyu mugano generale asanze abandi bajenerali bakomeye cyane bitwa abantu Christian Ntumba, yasanze witwa General Masunzu, yasanze undi generali witwa Chiwewe, mu basirikare bakomeye cyane. Kugeza ubu ngubu akaba nawe yabaye leta, akaba yafashwe, akaba ari kubazwa ibyo aregwa, ibyo ashinjwa. Kugeza ubu ngubu akaba nawe yafashwe mu bandi. Ngaye uko bimeze. Andi makuru avugwa hirya no hino nuko uyu mugabo Freko yakubiswe cyane, yarakubiswe cyane, ngo akaba ari mu bitaro, ariko n'ubundi nyuma yo gukira azashikizwa inzego z'umutekano gafungwa. Uyu mugabo ashinjwa kuganira na M23 na Twirwaneho. Uyu mugabo ndetse kandi gashinjwa ko yigeze gutoroka igisirikare igihe yakirimo, yafashwe n'abari abasirikare biwe. Ubu ngubu akaba n'undi afunzwe nyuma yaho umuntu mukuru kuri we wa mukontoraga ari we Masunzu afashwe. Kugeza ubu ngubu Perezida Felix Tshisekedi na Neva bagiye kuyobora imiryango ikomeye muri Afrika. Abo bombi bagiye kuyobora imiryango ikomeye muri Afrika. Muri Kivu y'Amajepfo, imyigaragambyo y'abaturage kubera umutekano mukeya ukajije umurego nyuma y'iyicwa ry'umugore mu bitero by'abantu bitwaje intwaro mu bice bitandukanye byahariye Ituri ndetse n'andi atandukanye yabaye. Ariko kugeza ngubu abantu bakomeje gupfa benshi cyane hirya no hino. Reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe uyu munsi. Wowe utarakora subscribe kuri Scott TV Show, turagusaba ngo uyikore kugira ngo uzazubona ibiganiro byacu ku gihe. Kandi murabizi ko tubakunda kandi tubazirikana.
icyo twabasaba nuko ni inama comment zanyu tukazibona kandi zubaka, hatarimo comment zitukana, comment zubaka nizo tuba twifuza, ndetse mukanatugira n'inama. Inama nizo za mbere tuba twifuza cyane, mukadugira inama nizo twifuza. So rero mubane na mugire umugoroba mwiza, mugire ibihe byiza, murota Imana. Yari amakuru twa tufite kugira ngo tubagezeho uyu mugoroba. Turakunda kandi turabazirikana. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.